Manang Biyada! Manipod kini Kabsat Aryong sa napod na nagan tintay drama. Welcome kay manan dito YouTube channel Jenna Almoy te drama. Ngam shoutout mampay kada Fernando, Sofia, ken Samantha Corpus from Arlene Corpus iti mabilang panike Tarlac. Ni Manuel Ibuus dita Saudi, ken Evangeline Martin dita Hong Kong. Kasi manti ko na ni Kabsat Aryong. Dear manang biyanang, ada kakaiso na nga anak ko kat may sa a single mom. Nalaka mamatpati ti anak ko isa nalakada met nga lilawan. Ket masya nakan na isa tultulo nga ka mga awir kadagiti anak na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Una yan ay tadinak mo't paturugan baby. Tatang! Tatang, agring kay man! Oh, abay. Umay kay man biita ni makaturturog ako na yan. Mabisin samad ni bebe. Paggatasa ma. Na kayo man timang pagatas. Kunak ngami nakaidaan nyo. Sayang ti magatas na king ka, ano di mo paggatasan. Ay, itimplaan yun tani. Mapanadalagan ti turog ko. Mala, mabitla ang apo ka. Wan, agtimpla ako iti gatas mo. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nay, si kamo gayam kabagis garda. Anya gagaram. Umay ko kumabulo dun tay wasay mo tanay. Natukol mo dun tay wasay may. Inuwasay nila kay ko iti bataw idinabartag. Anya, apa yung kami apati bato ka wasayin na. Ay, kasjay na nga raw numabartag, tila waswasayon na. Amumatan ti style ni Bayaw Mau, no mabartag, kasla ang bala. Aday dyan likod ti balay di wasay. Tingkalaan lang. Tanay, patpaturugak to apok. Nayapay, jay inana ngay. Apaya si kama na, hindi nakauba di taapaw. Nakaturog pa lang napuyatan siguro. Ayan nga men, ti amati anak na aya. Apay, di dagkasar. Tapno iyawid nan, dagiti agina. Masurunak nga rot. Taintarayanan dyan hubyo na. Anya, kay kasanuda nga aginan. Ay, sika, timang biyag kadakwada. Ay kat kapilitan na. Ngamnay, jak nakapasada. Gawawirak mo tayo. Nasingpit ka ngamin unay, manong ariyaw. Di mo samo ngamin istriktuan jay anak mo. Di mo samo ung-ungtan. Ung-ungtak mata. Tumangsik nga raw nulad duma. Inispol mo ngamin ni Kayla, isuwakasta. Kita man jay inauna nga anak na. Awan man amanan. Naimbag ata, inala jay amana. Tano adda dito ay na. Kaasi kalaeng manong. Uray ko mano si bibiyag pa'y day diipag. Tapno matulungan na ka. Sa bagay, mabiit at dumakkel ti ubeng. Sana mapuputan, madamdama, magnantoy apok. Awain hangam bagbagaam jay anak mo. Siya ti masiksikuran iti kasta makitkitak ka. Tunggal aganak, sika ti mga awer iti pasngay na. Sika man timang bagbaga kabagays, tabarang sika ti dinggan na. Ayan na aya, kasaritak man. Ada kayo magayam auntie. Na yan ti kasta apa nagririing mau Kayla. Anyat orasan, aldawan. Napuyatan nak ngamin ta naglampay mo dyan anak ko auntie. Di mo pagrasaw jay anak mo. Takasta mo, edi saan ka pa'y amasikaw kinaganak. Ah? Ay, di man nakapagpasada jay amamaw. Taisumanan ti paraaw awir maun. Kasanaw ngagbiag kayaw, no kastam akanayaw. Makitinulong kamot iti amama. Saan akasta?
Inak to ag trabaho no umawag dyan nagaplayak, auntie. Kat, ibatem jay anak mo. Una, auntie. Tadyak mo makatrabaho na itugot ko. Di saan man na makatrabaho jay amamon. Kapilitan, auntie. Sika ti agaw awer, tajay amam ti agpasada. Siyak tagtrabaho, auntie. Takapigpig saak. Ni tatang ka lumakayan. Ay, basta siguraduam, pauitam iti kwarta ti amam. Tapno adda paggatang na iti abastuda iti anak mo. Uwan, auntie. Ay, inaman pa'y gaya magdigos ta ni. Adda pa na. Anya mo da jakabsat yung tatang. Nakaturturay. Basta umay dito balay, ag sermon. Ala, pasensya mo, Dantem. Tay sukit nga ron ti kanayin nga asit ganta no magipit ta. Gapo ta iso timang tultulong kada tayo, kas giant ti trato na. Sa nabali, tapod numot na kiti pagbagana anak ko. Pamagbaga ti may sa nga ina. Bumaknangak to laang. Bayadak to amin anay tultulong na kada tayo. Tap na awanan ti ibuy-buy-buy na. Panangisakit, tikas jengar aramidin ni Antem. Iso adi mo ko magurguraan, Antem, anak ko. Di damo lang amin umawagan iti inaplaya katrabaho. Tapumanawak langan dito a lugar. Man nakibiyang dagiti kakabagyan nyo ditoy. Di ka pumanaw, tanay. Basit pala ti anak mo. Siyaklatan tagtrabaho. Tadamot tricycle ko ngay pasadak. Saan nang talakay kayon? Agaw-awir kayo latan. Di kay madanagan tapawitan kayon to iti kwartayo. Agbiro kak to iti bak na nga pakyasawaak. Tapno pumintas ti biyag tayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Tatang, inakagtrabahon. Awawiran nyo ni baby ah. Ha? Apay? Inawagan na kan aya. Uwan tatang. Alakit agan anad ka nga ro diti papanam Panya trabaho ngay. Waitress iti dakkel restaurant tatang. Alang araw. Agsingsingput ka. Kundi mo liwayan ti agaawid no adda bakantem. So may mumutsok nalan ti anak mo. Uwan tatang. Dinsapay mo nagaw-awid ni Kayla. Manipod pimanaw manong ariyaw. Saan pa'y nga ron ka bagais? Ay kanay bagano, aday pau-pauit na akwarta kada kayaw. Adamot kiday ka bagais. Eksakto la paggatas ti apukaw. Kun paggatang iti basit amasida. Una yun ti kasta kasasaad mo manong. Nakakaasi ka. Imbis at tulungan na ka day anak mo, saan? Ta kumarkaron sa mo tiriga mo. Na inayon pa day anak mo apang panunutan. Awan problema ka bagais. Kabailak day taw'y. Aday niyag ko amay sa abukal abangaws. Dua bukal at tilapia ken karnit manok. Amaw nga awan masidsidam. Iso anang yuga. Ay na, agyaman na ka, kabagais. Adda si daekong. May sa tinapa dyan na bate at si daek. Malaala, agan alos ka, tabareng daytan to apukom, ti makaitid iti ginawakin ka. Ang kadon to pa ay, laklakayudan kan taon. Kanaimbag ano, mauray munto pa iti panagtrabahon taw taapaw. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ada akong tatang. Ha? Ne, kilaat mo ti panagawid mo kayla. Agora ka? Apa nagdakkel tatan mo? Ay, masikugak tatang. Anya? Sino nga iti amaday ta? Awanan ba inday jay? Awanan nagpukawan na kaslaso. Anya? Makabulan sinapsapol ko tentarayan nak. Ngam talaga nagpukawan. Aging nga da nakadamagak. Adamot kaya man asawa kan anak na. Anyan? Unay kamutan? Di ka manan nagan-anad kayla. Unak matkin ka di ka bastag talag iti lalaki. Tapnusan ang maulit tinapasamak kang ka. Pasensya kayo na. Ay, Awan mabalin ko. Awatag tigasat ko tadaditan. Iso akid dawak manan titulong yo. Tulungan dakto manan ang mga waawer dito ipas ngay ko nga apo ko yo. Ti
Di kalabaas yan iti amam sika kaila. Manayunan manain ti aw-awirnan. Ay, para aw-awir mulatan ni tatang mau. Auntie, Di ka gamit nagnaknakam maut. Nagrigat lang nga raw ti panagbiagyawn. Pasikog kapayla pasikog maut. Unay kamutay. nailaw anak nga rudmot, auntie. Pasensya Awan lakat mailawan ka. Takasanaw, di ka ngamin agnaknakam. Natangken ti ulawm. Sokir ka ngamin. Ay, numabagbagaan ka. Sintiram ti maibagbagakin ka. Apay ay akasta kayo, auntie. Saan matada kayo tagaw-awir? Nga mapayada kayo ti rumaniklamo. Dinto pa agreklamo ni tatang. Gapaw tanasingput jay amam. Abus wumutan ti kinasingput na. Lumaklakay nga agrigrigat jay amam. Matay latan nga agrigrigatain. Di kay ka di madanagan ta bumaknangak to. Pag namayak to ni tatang ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Isunan na pokwan, maturugan, dungdungwan kanto, unay, indayunan kanto, iti sinamay. Anong ariya bumayak man? Ay na, nagparty kami iti native amanaw. Inyagan kayo iti sidaan nyo. Ay, ang yaman na kabagas. Ini sumlat na dito lamisaanan. Apay, ayan mananjay anak mo. Nagpasurad manan. Tagsubli ka no, iti trabaho na kabagas. Ay, madamdama agsikog manan. Kita man ti kasta nga itsura manaw. Nakauba iti ulas tamay sa nga apukom iti likudam. Saday tabasit aday ti sangwanam. Uwan nga raw da. Makatawon pa'y lang amin ti inauna nga anak ni Kayla. Angam nagpasikog manayn. Hay, uwan nga raw da. Medyo marigata na nga raw din. Iso ang mga alaak to, iti paraw awir ka nagita anak na. Ha? Ay, tangdadan yaw. O di sabali man ay nagastos. Uray na. Tapno makapasada ak kabagas. Sa bagay mo kidi Ala ano sam? Taan niya ngay, kat inispoiled mo nga menjay anak mo. Nay, hey, nagbiit mo't anak kaalan ni Manong Aryong itiyaya dagiti apo ko nan. Na, adamo balhasang amang uba iti ubeng ijay arubayan dan. Asit gakman. Naimbag nga oras mo, balasang ko. Si kakaday ti agbalin ayaya dagiti apukaw ni Manong ko nga Aryong. Ha? Uwen nana. Taga-ano ka ngay balasang ko? Kan nagamamuan nyo ngay, iti kabagis ko. Taga-kabangibang nga ili, nana. Pasaheros nak, idi iti tricycle na, nana. Kanayon ko idi nga arkilaan, no mapanak iti balay ti kasinsin ko jay ili. Kasta ka day. Ay ka, remwaran ni Manong Aryong. Wala na. Napanan nagpasada. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nagawid ak tatang tanang iyaga kiti gatas kandaya par dagita po ko yo. Nasaya at mag, tapno adda o sarenda. Ngamne, awan maitid ko asweldo di yaya dagiti anak ko Nagkuna ngamin ang mga alakay iti yaya da, kawamot pang pasweldo tayo. Di ka madanagan, tasyak ti makaammo. Makammo kayo nga rod Nga mapekas chay. Manipod na daak dito'y balay, sa bali tinadlaw ko kankwana. Ha? Kanayo na nakapupok iti siledyo. Kanapay nga iti siledyo ti pagturturugan na. Wen, ta dito'y salas ti pagturugak, tawan mo nga rod bakanti asilad.
Nadasad-sadot na, papanawon nyo langan. Nagagatmat ni Elisa. Saan mo't? Da kayo nasamot ti makakada mga wawer kadagiti apu ko yun awanak. Saan mo't Sa ako la tulungan nga agaw-awer no sumangpetak ang pasada. Kano koding di tricycle. Tultulungak mo't Nakamisuot pa ka na yun. Kaslada ka na yun problema na, kaslada ka surun na tao. Kasjay lang, ti style na. Ngam nasingpot ni Elisa, anak kaw. Mabana kaw, Elisa. Sikanti makamo ka nagita po ko, kwang. Di ka pala matulungan, taagpasadak manayin. Ay, makapanog matikas to'y Aryong. Ano sa mo, Elisa? Sa nabalay, tadumakdak ka lang nagita po ko. Kunak no umayak ag-relax dito'y balay mo. Ngamsan mo't gayam. Umayak mo't gayam agrigat dito'y. Saan mo't tultulungan ka ba't naon trabaho? Hindi kan mapanagpasada. Tama ditiriknak, Aryong. Ne. Madiman ang tirusok ko. Sus. Mano nga aldawan akasta ka, Elisa. Apay, anyat marikriknam. Ay, jak manam mo. Jak maawatan ti bagi. Sus. Kasla kagurak amin at tao iti aglawlaw ko. Kan makalang abak iti jak kayat nga angot. Makabakwarak. Kan natamnay iti panagraman ko. Basit ti kan. Tinasayaat, intag pa-check up. Anya? Kat dagiti ubing nga eh. Inakpay la ibati kindi kabagis ko agarda. Ipaaw-awir tapay laking kwana. Nangagmo ti imbaga ti doktor, Elisa. Masikog ka. Wen nga rod. Kan isumot lang aglaladuta ka kanayon. Ay na, adanton anak ta, Elisa. Kasanungay no maamuan jay anak mo. Kitawan mabalinan Malapdan na kaya iti kaya't kung aramidan. Jakon maaw-awir dagiti anak ni Kayla. Bayam, tapagawidak taon di anak ko. Jak mabalin ti agsardeng agpasada, tanay, adanton anak ta. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nukasta, adda nagkinawatan yaw iti dayjay nga Elisa, manaw. Uwen, kabagis. Ingam nabayagan nga da relasyon may. Inlimid milaang, tadyak kaya't amamuan ni Kayla. Ita, sigurado nga agungot dayjay. Kahit kasanaon, sigurado ang maamuanan masikugan jay nobya. Una, mawan mabalin na Masikugan ni Elisa. Iso nga ikasarkon kabagis. Ha? Una. Rumbang laang agkasar kayon. Tanay, agdindin na kayon. Ngam problema nga ron ti kwarta kabagis. Kurang pa di urnong ko. May sala ababoy ti kabailak agatangan. Mala, tamang tudak iti may sa ababoy. Uray dua ababoy ti partsem. Mabalin da itan. Uray basit ti sagana. Tatinapatag, agkasar kayon manong Aryaw. Anya, matikas tang aramid yun, tatang. Laklakayan kayon, ngam nang sikog kayo pay laang. Kundi ala kayo pay lang amin itiyayan dagiti apu ko yo. Anya nga nasikugan nyo lakang arudan. Nasulisog kayon. Nabayagan nga da relasyon mi kini Elisa. Idi inayabak dito'y balay at da relasyon mi idain. Pinagparang kula ayaya ng kita anak mo. Tapno mailimad ti relasyon mi. Anya, kat kasano nga rudaytan nga Pagawidan yun tamakam mo umutan iti sikog na. Ay, saan Kasi mo, jak mo't mabalin abay-bay antiputot ko kunkwana Siyak tupay, binaybay anti dua lalaki. Isa pagawidan yung mutan dyan nobya yo, sinaan nyo kidin. Saan? Ikasar ko ni Elisa Kayla. Kat pasensyakan. Ngam aw-awirin mo't lagit anak mo. Tadya kun masango ti mga awir kadakwada tagpasadaak. Para itagbalin aputot ko. Kung saan mo't ang makaw-awir ni Elisa. Tamarigatanan nga po iti panagsikog na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Anya, masikog ka manan, Elisa. Unay mo daytan, sikog ka la sikog. Kayla. Di mo pagsasawan ta inam Kayla.
Tulungam kit dimot ang mga awir ka dagiti ipas ngayon ng addem. Tadadakkel moten dagiti anak mo. Ay, makatultulong. Apay ngamin nga anak. Nagrigat lang aron ti panagbiagan. Di ka maagsaoy ti kasta anak kao. Ta idi si ka ti babasit anak na ket syakpay ti paraw awir kadakwada. Ah, No awana ka ng tultulong ken ka iday. Di makkel nga taada saya at dagiti anak mo. tatang. Saan apa nang iboy-boy kaila anak ko? Ngam panunutem kumamay ti adu arigrigat ko iday kadagiti anak mo. Isu nga ita, tumulong ka mo't pangaasem anak ko. Aga product tatang tapno makatulong ak kada kayo. Ha? Ay kahit adaking ka anak ko. Oray ta grade 1 mutan ken grade 2 dagiti anak mo. Ay, umadado nga ron ti gastusan da. Isong aga product tani nagbasit ti sweldo kiti pagtrab-trabahwak. Adaking ka day ta kaila. Amok apara ka dagiti anak mo ti pampanunutem. Isu nga adaking ka day ta. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Aryong, lumaklakay kan. Ken maasyanak kan ka tani. Madlaw, marigatan kan nga agpaspasada. Isu nga, agabrudak man mat. Anya? Ay, saan na masapol, Elisa? Aw-awirim ka di dagiti duwang anak ta. Ay, basta, kaya't ko ti agabrod, Aryong. Diyak kaya't ti agrigrigat ka na yun. Tulatag ti anak mo. Kitaam, kat mayatan ti biyag na. Adon ti naipundar na. Hay, Masapol ang makaurnong ta iti pagadal dagiti anak ta. Tulungan na kano ni antik nga maka-abroad. Sayang daytoy nga oportunidad, Aryong. panawan na kami kadagiti anak ta. Sana bali taadamot cellphone na kontak tayo. Kaya't katulungan nga agtrabaho, Aryong. Papanamgarda, umay kalumuganan. Tay nagas ko dagiti ubeng iti pagadalan da. Ay, mapanak man ijay ilay. Ay, dapay pagtugawa kaya, napuno kay mutain. Umay ka dito likod, adapay maysa. Ay saanan, aguray akla iti sabali a paglugana kaon. Sa anak a komportable dita. Agasem dayta. Oh, kurang samat to'y tricycle mo na pagluganan dagiti apukom kan dagiti putot mau. Huwag nga rog kabagais. Nangruna ka na dumadakal dan. Ay, Nalalapapan kayon. Aguray aklaangan iti sabali a pagluganak manaw. Kahit kumustan jay asawam ijay abroad manong Aryaw. nasaya at may kabagais. Nasingpot ka no dyan natumpungan ng amo. Ay kamayat nga rod ano kasta. Kahit ni Kayla, kumusta mo tayo? Nasaya at may manang. Agbakasyonan no may abulan. Ay na, maragsakan akparakin ka manong. Tauray kaskas ano, inintay na pumimpintas ti biyagyaw. Takas makitak ijay asawam kanti anak mo kat agtintinulong da para itinapinta sa panagbiagyaw. Agpaiso na ita kabagis. Banag apagyamyamanak launa iti Diyos. Kitsapay la kuma, tanapintas to ti masakbayan na kita pukok kun na kita anak kaw. Iso na lang ta paraw awirak mo ilata. Opat nga ubeng taw awir ko. Sana balay, ta dumakdakil damutan. Patsak, tidak kan to baybay-an dagita nga awawir mo inton nakapsut kan manaw. Ti pangayatak iti kabagis ko nakasuporta latta kanyak ket itaragrag sa kaklatan ti mang tartaripato kadagiti duwa nga apukok ken duwa nga anak ko. Ket aklunag nga ididamo medyo alanganan nak amang palubos ken ibaket ko nga abroad tamangan ko nak no isukat nak ngem kasi na sana napasamak dayta. Ket ti anak ko sana na nakirelasyon ket tilatan trabaho na ken dagiti anak na tayan ti atensyon na. Alakastan, tugayem mo Aryong. Ala gagayam, di tan nagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyada!
Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.